Taranito shuba Manipur Legislative Assembly के budget session थाजी कुंट्रा मथोदे के phamba houragani haina ngasi Chief Minister na mayai taman laudana phangkiba cabinet mifam na warep laure haina Health and Family Welfare Minister Dr. Sapam Ranjan na phongdokrai ngasi sana ka theda laiba Minister Giyum da pangthokpa pawi mifam amada wafam asi phongdoladana Minister Ranjan na makhatara duna hai ngasi phangkiba cabinet mifam na Home Education Health amadi Department khara ke recruitment process ke matang da warep kya lokhe July kuntram athoida ki hawgotariba full budget assembly session asigoina listed agenda ni form de putoki minister na uninstalled agenda khara paladuna high education gi mamangda education gi matangda hanage Manipur Private School Registration and Regulation Act 2017 amend tawraga Manipur Private School Registration Regulation Rule 2024 ama frame tawnaba cabinet na yaba pikrei hojik Sarang Nariba Dhanamaj University ki matang da su Vice Chancellor Register na Jingba regular post lo naba lenga asina DMU Act Amendment tawnaba cabinet ayaba pikrai Health sector da Manipur Health Services Dental Rules anoba ama cabinet ayaba PK District anoba sing da Village Defense Force sing rationalized tawragani VDF sing district amadagi district amada transfer tawbugi ayaba cabinet ki mifam aduna warep lokri hairi Recruitment process karagi matang da Dr. Sapam Ranjan Hai Directorate of Economics and Statistics da hana anirak thokna recruitment tokhiba adugi matang da committee ama semlaga yengsinna basu cabinet ayaba PK amadi Directorate of Panchayati Raj and Extension Officer ki post create tonova cabinet ayaba pibagaloi na transport ke matang da su fancy registration number airport IOS ki dispensary ki allocation ki matang da su cabinet na warep laure hai na mahana makatana phungtokhe transport की इसदा कोई fancy registration numbers से कोई की वाहन BAHAN वाहन portal ये through the auction तो भी यान न बनी कोई e-auction of fancy registration numbers है कनागुम्बा मना कोई की numbers से फजबा पांबल से 0001 है गेरा 005 पसा गया पांबल 9797 है गेरा सी numbers है मागे categorize तोड़गा auction तोड़गा आइना पामगा ना हो जिकी auction तो यावरगा in apamba number they call it the fancy number hai gari ge vehicle ke nozim se ayambana series yamzo mi thara thaza ba haiba tare musagi number se phangaga di ngonda nuai jo kolai dana adu kumbi do ana fancy number ke nozim ji gari da tawna se e auction se portal jina vahan portal da during registration in vahan portal is the tawna be da makka